megalayapost.news. Kumbala sakhi bakajing siang rong ya kasurok na nongpo shomdan kabala jutip rukum kasurok nongpo umdan sonapur kalaya cha bat nagaliam MLA kanongpo ba meral bon si menta kasngi harangkat kajing don langki officer na katanat PWD kilalej banjurip hasil ter kasurok kabala sedang ban siang rong menta nadu nalat yau molong syadu kasnong marngar kumban penkenmau kene kasurok kaba syakri na kabantagi pajba jong kispa tali kisnong hagalej kawan kadairu kasurok kabala penjunjari pajba nonglej nongwan labun senam menta Henry menta kalalong kajing kerku kabada kajing pai kemat ke sorkar berangkat kajing trailang UMLA na sedang bersiang rong syat ban pensup iki pai ba nong let nong wan kani kajing let jurep UMLA kanong po kadai rusi benta banyo jing tip khamba halor kajing pentrikam ya kani kasurok kabagi pai ba kilang nu laslam banyo no da kasurok rong ke bapaka berkum UMLA ru ulapan pa ya kajing kemen baki kam kilaya syat kabalong hi kajing mentoy lalala ban pendap ya kani kasurok kam kloy habakran ru hakani kasngi ba meral bon CM ulapan pa kajing kemen ke bakram bakilayo ban sedang ban siang rong no ya kasurong kalau sedang nalat ya molong ter hadu hakasnong barngar barhaju ko por ai kuleker pang ya katanat PWD berkumju ya menteri bekmi ya katanat PWD ba prastun tensong ki bala sim khiana ka benta kan ya kasurong kabla tep kum kasurong nong po dan sonapur NUS road So kena kesini ni ayo wan jengok wan page wan jurip ya kajing menteri ya kam ya kasurok nongpo kemudian kaba arko kilometer na kajing dan rekat pada officer nongpo PWD executive engineer ba dia Belendem i AWE jungi ba Shila EE jungi ba Arnes GE jungi ba Rex dan don lang jong officer trong đó nông trong làng ini na yo ban page ya bikin ya ini trong kam tin kwa ban update ya ki ba nong kong nong ba nilap ban siam dan ka kam te JMP kalau quite satisfactory ka progress of hadu mentai ka physical progress dan kidinya trong kam akabedi bat ka artwork terlalu 100% artwork mungkin do sebenarnya along suspension akabedi bat dipompai jika ka bukan ya yang banlai dan tenglang ini terlalu suspension akabedi bagi jing siang ya uli umau kabedi tip untuk ada WMM ini ka along new persen jadinya rekam jadi siang ya umau kena arpo kita bat HKBD bat kede kejing siang ya kerong ya kepala sedang i benta kabang tip kemudian ke BM kalayat berarpusan persen ni kedinya kan bat bangi kimi lenti ba kinla ban pendep kloy kat kepala kat pun kejing page ni hidup menta kejing ya juga kam kolong ke biang bat step ban ingin scam ba traktor ba pentrei kila le bahai ke kam bagi officer ke jungi kila lep ha ka supervision ke jungki ke jing kemi ke jing pek jungki ke long ke babit ke babiang kat kum ke jing angnut ke jing kemi lenti jungki pajba ke jing he jung surok ke long ke babiang ke jing treru ke long ke scam ke babiang jing ai kubli ya baro ini ke badon ke benta ke bakrau khamtam na ke benta jong sorkar na ke benta jong di sembut menteri rangba iba song baladon hasda ban kersan bangani projek de bandep kloy kat bala bagi jing kemi lenti ke jungiru tolong ba kat kum balabu la ka umno hau penai Januari dan hadu Februari dadi ban dep ya kene kam baro arpo kilometer na ka jing mentoy jong pajba bobun bala ban ni so komen ru ke jing menteri na kam ta second phase ka berde na 2 kilometer ka arpo hadu ka ba sanpo pra kilometer ru kalaya chat kam kabari syuting san marman terter perni tu supernihat satu rekam kalayan bapa ni scam ba satu la tidak deploy kat bala ada dinya digital lang kalau kita gidi update ni kuat bentuk sam feedback kan susu yang dinya di tentang megalayapost.news.